Osma ektim ot bastı ya bergi qo'rqarni bastı. این زنان یکی از آخرین گروه هنرمندان دهه آپان ناحیه اشت میباشند که با پشم انگاری کار میکنند. خرسنای ارتیق و کشباف است و همراه زنان محلش این هنر را پیش میبرد. خرسنای ارتیق و خانشین بوده درآمد اساسیش از هنرمندی میباشد. او با پشم بوزی انگاری محصولات از جهت اکولوژی تازه و برای سلامتی فایده‌ناک را استحصال می‌نماید. لباس‌های گرم زمستانه را مزاجانش اساساً برای در مهاجرت مهنتی استفاده بردن خریداری می‌نمایند. падарам чӯпон буданд ва дар деҳаи мо ҳама бузи ангорӣ парвариш менамуданд. зимистон бошад, пашми онҳоро гирифта ҳамроҳи ҳамдиҳаҳон ба русия рафта мефурӯхтанд. як вақт падарам дар русия бо кампире вомехӯрад ва барои меҳмонӣ ба тоҷикистон оварданд. аз ҳамон лаҳза мо ҳунари кешбофиро омӯхтему занони деҳамон то ҳол онро ҳифз доранд. گروه هنرمندان شخصانی داده کسب خود بوده تا حال هنر را حفظ می نمایند. هنر کشبافی به آنها از مادر و مادرکلانشان میراث مانده است و امروز برای نسل نورس می آموزانند. اما کشبافی با پشم بوزی انگاری روز تا روز از بین رفته شده است. شاید این آخرین نمایندگانی می باشند که هنر را با مهارت خوب و کسبیت بلند اجرا می نمایند. سبب از بین رفتن هنر کشبافی با پشم بوزی انگاری را این کمیافت گردیدن پشم بوده است. زنان بهاران پشم بز را ذخیره می نمایند و در مثال آن را کارکرد نموده می بافند. мо дар деҳаи худ як фонди дастгирии соҳибкорзанон ташкил намудем ки онро сарварӣ дорам. мақсади мо ин аз байн набурдани ҳунарҳои мардумӣ мебошад. ҳунарҳои худро мо ба намоишномаҳои калон мебарем. сайёҳон аз фаронсаю полша ва олмон барои дидани дастранҷи мо низ омаданд. мо барои ивази таҷриба ҳатто ба дигар давлатҳо мисол полша сафар намуда таҷрибаи худро бой гардондем. раванди коркарди пашми бузи ангори сода аст, аммо дасти зиёдро талаб менамояд. аввал пашмро тоза намуд ва баъдан барои ришта намудан онро омода менамоянд. раванди кории сеюм ин ба рисмон табдил додан мебошад. дар хонаи хурсанон отиқ ва ду нави таҷҳизот насб гардидааст. яке дастӣ мебошаду дигараш барқӣ аст. феълан ҳар дуро истифода мебарад, аммо замони пеш танҳо бо дастгоҳи дастӣ респон меофарид. бо гузашти вақт пешрафти илму техника ба занони деҳаи дурдаст низ таъсир намуда чанде кори онҳоро осон гардонид. респон барои бофтани либосҳои гарм омода аст. акнун занон бо воситаи симҳои махсус либосу ҷӯроб ва ҳам дастпӯш мебофанд. Oilalarimiz mana shu ishlar bilan ман дар деҳаи оппон аз хурдсолӣ зиндагонӣ менамоям. фарзандонам дар муҳоҷирати меҳнатиянд. занон бошанд, дар хона бо ҳунармандӣ машғул ҳастанд. ҳарчанд пашми бузи ангорӣ кам гардид, аммо мо ҳунари кешбофиро напартофтем, балки онро сайқал додем. ҳоло бо пашми гӯсфанд мо респон меофарем ва либоси зимистона мебофем. ҳарчанд каме фарқ менамояд, аммо он низ аз ашёи табиӣ аст. бино ба иқтидои занони деҳаи опони ноҳияаш сабаби кам гардидани ашёи хом ин аз кам гаштани саршумори бузи ангорӣ мебошад. аммо маълумотҳои оморӣ собит сохтанд ки имрӯз соҳаи зотпарварии вилоятиҳосохт ба ин зот таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда истодааст. феълан дар се хоҷагии зотпарварии вилоятиҳосохт зиёда аз 42 000 сар бузи зоти ангорӣ парвариш карда мешавад ки имсол дар давраи наслгирӣ 55% насл ба даст оварданд. ба ғайр аз ин дар хоҷагоҳи алоҳида ва аҳолӣ низ бузи ангорӣ парвариш карда мешавад ки омори гуногун дорад. масъулин қайд доштанд ки пашми бузи ангорӣ на танҳо дар деҳаҳо кор кард мешавад, балки имрӯз дар корхонаҳои саноатии тоҷикистон низ онро васеъ истифода мебаранд.